Il-Gvern Soċjalista m'għandu l-ebda pjan ħalli l-ħaddiema li jkollna f'pajjiżna jkunu ħaddiema li jaħdmu xogħol ta' kwalità. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Delija waqt konferenza organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ u għannota li l-miżuri short term ta' Kastilja qed iwasslu biss għall-influss ta' barranin li jaqilgħu pagi aktar baxxi mill-Maltin. Dan bil-konsegwenza li jispiċċaw preferuti fuq il-Maltin fl-istess waqt il-popolazzjoni qed tikber brata maġla tant il qed toħloq pressjoni enormi fuq diversi setturi lokali. Citizens are taking less and less benefit in real economic terms and more strain on the economy. In my mind that is not sustainable. In my mind that is not sustainable. Fid-diskors tiegħu Delija jagħmel enfasi fuq il-bżonn li pajjiżna jattira setturi ġodda ta' servizzi ta' kwalità biex l-ekonomija tagħna tkompli tikber brata tajba iżda fl-istess waqt tkun sostenibbli u mhux biss billi niddependu fuq l-importazzjoni massiċċa tal-ħaddiema barranin. So it's always and only about increasing the population. The only thing that we do not need, and it's the solution to everything. Pensions, we need foreigners. Tunnel, we need foreigners. In 10 years, we're not going to be here longer then. It's going to be a tiny amount of foreigners. We need a government that plans. Iżda biex isir dan Delija appella li tkun imħarsa reputazzjoni ta' pajjiżna xi ħaġa li bid-deċiżjonijiet ta' Gvern Soċjalista mhijiex tiġri kif jiġdu r-rapporti tal-IMF, il-Country Report tal-Kummissjoni Ewropea, il-Manival u oħrajn li taw daqqa ta' ħarta wara l-oħra li reputazzjoni ta' pajjiżna. So it's the fifth time because they do it over the 5 years where this report has been done. In the last one, it is not only the legislative structures that are in place which are being weighed, measured and judged, but also the implementation. Delija appella biex ir-rakkomandazzjonijiet diversi li rċieva pajjiżna, mod speċjali mill-Kummissjoni Ewropea, jiġu implementati immedjatament u mhux il-Gvern jibqa' jipposponi sakemm issir ir-riforma kostituzzjonali. As an opposition, we will certainly not provoke it. We will certainly continue to defend our jurisdiction and our nation, not our government, our nation and our people and our business. But government needs to step up. He can't continue saying, listen, that report is because we're small. That report was manipulated by others. What's wrong is wrong, let's fix it. Delija wiet li jekk il-Gvern għandu rieda tajba li jtejjeb reputazzjoni ta' Malta se jsib il-Partit Nazzjonalista jappoġġjah.